Yeah. Niyanibona nivula indumba la. Yeah. Ngicela. Yes. Isusa. Iyangidisturb. Okay. Thank you. Sanibonani, Dumelang, Lochani, Absheni, Goeiemorgen. Hello to everyone. Once again, we are with your host, Usis Nomzamo ku-ST Media. Ngiyabonga kakhulu ukuthi futhi ubhuti uBaba Dlamini uphinde wanginika ithuba njengoba bekasashilo nje ukuthi uzoba busy lapha nalapha. So ngibuyile namhlanje ngimbambele. Ngisabuyile nje namhlanje ngisambambele niyazi mosla ekhaya ukuthi asiqali kungena uNkulunkulu asiqali singekabiza umoya oyingcwele bengizocela nje sithathe nje lo mzuzwana sikhuleke sibiza uBaba Baba wethu oyingcwele baba wethu onamandla onke yisele Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha baba nayi ishow nangomcimbi osinike wona uNkulunkulu oyingcwele umsebenzi siza kuwe uNkulunkulu onamandla onke sikhulekela even ama viewers asazobukela Jehova we pray for the spirit of understanding uNkulunkulu oyingcwele we pray for the spirit of healing for the spirit of comfort in the mighty name of Jesus Father we thank you that you are in our midst in Jesus name amen. Amen. Bazalwane angihlelanga ngedwa. Usisi Nomzamo uhlele no Brian Q, ubhuti Brian. Ninjani baba? Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Phila mina. Ngiyaphila siyakwamukela ku-ST Media. Hayi siyabonga. Namhla ngibonga ukuthi ngihostwa imbokotwe in our first episode bekunosiba likhulu kodwa ke umsebenzi kaNkulunkulu awumiswa ukuthi ubani ukhona noma ubani akekho umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka noma lo osuke wena umjwayele engekho. Yes. Sisayo kwenza nje upart 2 athi umuntu mina angimazi uBrian Q ungasitshela nje kafishane ukuthi ubani kumuntu oqala ukubukela the episode angabukelanga u1. Yes, ngibingelele kubabukeli emagumbeni amanomhlaba lo okhulumayo uBrian Q from Jozini. uBrian Q ngike ngenza ifirst episode la no Sibalikhulu Dlamini so la bengikhuluma khona ukuthi I am from Secret Paradise so I have ngikwazile ukubona ama views abanye abantu from ama comment la khona befisa ukwazi ukuthi yini Secret Paradise and futhi yena uBrian Q mhlambe ubani. Mina as uBrian Q ngi creation interpreter ngokwe appointment yombuso kaNkuluNkulu ngizoveza ukuthi luningi ulwazi enginalo oluzolekelela abantu abasuke bezosebenza embusweni kaNkuluNkulu. Namhlanje na ke sikhuluma ngohlelo oluthi the sexual intercourse that is out of the glory of God is the sexual intercourse that is costing the people to dead eternity. Leso sihloko leso ke ngizobuyela emuva back eEden ukuthi uNkulunkulu mayidala iHoly Creator lesikhathi idalo Adam there was ubudlelwano obuhle kodwa lesikhathi uAdam esenomsizo wakhe kwabe sekuba khona ke lapho ke ukuqala kwezinto othola ukuthi ziqhelisa uNkulunkulu noma zikhanda iabsent kaNkulunkulu kanti laba abantu badalwe uNkulunkulu they need the present kaNkulunkulu so impilo othi mawuyenza bese yenze absent kaNkulunkulu isuke iseyingozi ngoba leyo mpilo leyo ke isuke iseyifana ukuthi impilo efile. Ngifuna ukuveza ukuthi ke uBrian Q ulithatha yaphi ulwazi lokuba i-creation interpreter. Ngike ngakuveza phambilini ukuthi kunenkinga embusweni kaNkuluNkulu ngoba abantu bayasebenza kodwa abazivezi ukuthi baqhamuka kuphi bathunywa ubani. Uqhamuka nje umuntu esesebenza mina lokho engiyele kube concern kimi ngoba mina as a creation interpreter kungasuka kwi-existent la kuqala khona wona lama creator before the formation of all things before times before the days before any existing lama creator lawa asidalile iwona kahle kahle sekufanele ukuthi siwa represent uma ngabe uthunywa uJehova cacisa ukuthi uyasebenza embusweni kaNkuluNkulu uthunywa uJehova mawuthunywa uphezulu konke cacisa ukuthi uyasebenza embusweni njengoKristu owayethunywa uphezulu konke. Uma ngabe udalwa iHoly Creator cacisa njengoAdam lo owayedalwe iHoly Creator. Mina njengami nje as from the Secret Paradise
mina I am from omdala kunezinsuku ngamanye amazwi. So you can't hide i-identity yakho, especially embusweni kaNkulunkulu, because uzosebenza identifyeke ukuthi usuka kuyiphi territory. It's either usuka kwi-mortal paradise, noma usuka kwi-perfection, noma usuka kwi-divine heaven, noma usuka kwi-grace eternity, noma usuka kwi-grace eternal, noma ilokhu ngani. Acisa ukuthi usuka kuphi, so that ma ukhuluma sikwazi uku-identifya i-dominion authority osuka kuyona, because ukushumayela izwi masikhuluma njengo-Abraham, u-Abrahamu abantu laba akusho ngamanye isizwe sikaJehova. Izizwe-ke ayifani futhi izizwe ayisebenzi ngendlela efanayo. uJehova wakwazi ukumanifesta kubo, wayichaza ukuthi yena uJehova, there was a manifestation. U-Adamu wakwazi ukusebenza ne-Holy Creator, there was a manifestation. uKristu wakwazi ukusebenza nophezu konke from the divine heaven, there was a manifestation for that. Nami futhi njengoba ngisebenza nomdala kunezinsuku, I've got a manifestation. So kulula ukuthi abantu mabesebenza be-identifyeke, because akusizi ukusebenzisa information ene-unknown source, because uyasebenza umuntu but akamvezi uNkulunkulu wakhe. Mina ngikhuluma la ngomdala kunezinsuku from the secret, which means njengoba kune-secret effect, spiritual effect, realm effect, lena efaka ama-heaven ukuthi i-perfection heaven, divine heaven, or else immortal heaven, because ama-creation awafani. Asikwazi ukuba isource eyodwa sonke, ayikho into eyakaba isource eyodwa. I-creation nje ihlukene, njengoba ake ngaveza phambilini ukuthi ngokwe-arithmetic formation vele ama-creator imvelo ekwazi ukuphila eyayivele iphila before us. So thina sidaliwe siyidala zabo, akungabi sengazuthi thina sesingonkulunkulu. We are not God, we are not even we don't have those values to be God. Asinawo ama-values okuba uNkulunkulu, kodwa thina sikhethwa uNkulunkulu, noma uNkulunkulu uzambula kithi ebese esho ukuthi ufuna naku kubantu abadaliwe abaphila emhlabeni. So ileyo issue-ke ekufuneka siyibheke njengabantu ukuthi kuyaphazamisa abantu uma besebenza ngokuthi by faith. No, lana asisebenzi by faith, kodwa sisebenza i-compliant ukuthi mina ngithunywe uJehova, mina ngithunywe phezu konke, or mina ngithunywe i-great tribulator, or mina ngithunywe i-Holy Creator, or mina mhlampe ngithunywe ophezu konke. You need to be specific, because ama-creator lawa asebenza imisebenzi engafani, even asebenza kuma-territory, kuma-paradises, where we have non-perfection creation, we have heaven creation, we have eternity creation. So we cannot be the same things and from one God. There is an issue kulaba abantu abayile bathi uNkulunkulu munye, because bathatha kulo yambhalo cisho Exodus 2 verse 3. uJehova mayithi bangabi nabanye uNkulunkulu, it not because of wayezama ukulwisa laba amanye ama-creator, kodwa wayesho iy'thixo laba ababekhanda iy'thixo, ukhishwa abantu lapha lokhu nganeni eGibhithe, ngoba basebakhanda iy'thixo, lokhu uJehova owabeseke wangakuvumela. But it does not mean we have one creator. Mina I know the Holy Creator lodala uAdam, I know ophezu konke lodala uKristu, I know Jehovah lo wesizwe sakwa-Israel, the 12th tribe. I even know my creator omdala kunezinsuku. So uma-ke umuntu engakaze waba ne-manifestation yanoma yiphi creator, akangathi yena-ke uNkulunkulu akabonakali. Wena ma ungamazi uNkulunkulu musu ukukhulumela umuntu osuke emazi uNkulunkulu, because lana asisave i-believe, kodwa siseva i-authority, noma siseva ngamanye amazwi i-assignment kaNkulunkulu. So lento yokuthi abantu bathi bona hayi ngokwenkolo yethu asihambisani naloku, mina as much as ngi-creation interpreter ngibe nesikhathi esiningi sokuhlala ngilalela abantu, since I had a calling as a child from 1990, uJehova manifesta kimi ukuthi ukuvikela ukubhujiswa komhlaba. I never had an understanding, because inyama vele ikhula kancane. So ispirit isidala, kodwa inyama iyakwazi ukukhula i-coordinate lezwe lakhulunywa ukuthi ukubhujiswa komhlaba ukuvikile. So mangihlanganisa inkulumo kaJehova ngiyibuke eBhayibhelini, iBhayibheli abantu balenza incwadi yenkolo, kodwa mawulalela uJehova echaza ngeBhayibheli excuse, uJehova uyayichitha imibuso yenkolo ngasizathu sini. uJehova uspecific ukuthi iBhayibheli
incwadi eveza umlando ngamanye amazwi incwadi okulotshwe kuyo umlando kahle kahle nje iBhayibheli incwadi okulotshwe kuyo umlando oveza ukuxhumana phakathi kaJehova nomuntu. Ibaphi ke labo bantu labo? uJehova wakwazi ukuzambula kuMoses. uJehova wazembula. uMoses wayephilela a normal life, eyiphilela nje impilo yokuba umuntu nje uba isidalwa sasemhlabeni. Wazambula uJehova washo ukuthi ke Moses gumla lokho ngani imbatata ngoba indawo kuyisingcwele. Wamthuma imisebenzi ukuthi akakhulule isizwe sakhe. Akusiyo uMoses owaya kokhulula abantu kwaIsrael kwalokho ngane eGibhithe, kodwa it was a mandate that was given by uJehova. uAbrahamu wayephilela nje umuntu nje oyiphilelayo nje. Then uJehova wamanifesta wazambula ukuthi Abraham suka ezweni lakini ehlobeni zakini uye ezweni engizakukhomba lona. So kuyasiza ukuthi mangabe kusetshenzwa umsebenzi kaNkuluNkulu kube nemanifestation ngoba awukwazi ukwenza into eyibelieve. Kuhle umuntu ukuthi mayesebenza enze umsebenzi one manifestation ukuthi cha mina uJehova wazambula kimi. 1 induku yashintsha yaba inyoka. Or 2 ngakwazi ukuthatha itshe ngabulala uGoliath. Sikhuluma ngoDavid lapho ke. Laba abantu kabe bese bethatha ke testimony yomunye umuntu ngoba phela le masikhuluma nje ngeBhayibheli i-testimony yomuntu ohambe noJehova noma osebenze noJehova. iBhayibheli akusiko ukuthi incwadi esimbolize ukukholwa komuntu, kodwa it's a book of testimony abantu abasebenze noJehova noma uJehova abantu abakwazile ukubathuma wahamba nabo basebenza benza leyo assignment bayiqeda. Namuhla iBhayibheli sekungazi ukuthi manje mawuphethe iBhayibheli umuntu ongcwele. Umuntu akabi ingcwele ngaphandle nje ngokuphethe iBhayibheli. kokuphazamisa but Brian uveze isihloko esibaluleke kakhulu. Yes. Ngiyenzela ukuthi umbukele ekhaya uzothi ubut Brian uze nesihloko ngahlala phansi ngaba interested ukuthi ngizwe ukuthi uzo interpreter ini namhlanje as I interpreter yendalo a creation interpreter. Yes. So uveze isihloko esikhuluma nge-sexual intercourse ukuthi kunezigaba ezithize ezenza umuntu ukuthi angafinyeleli to the next realm. So ungasichazela nje banzi about that. Uma sikhuluma nge-sexual intercourse that is out of the glory, ngizobekisa into ethi kwi-sexual intercourse eyenzeka lese nje ngizobekisa ngase-Eden. E-Eden abantu abaningi bayele baveze sengazuthi uAdamu umuntu wokuqala owadalwa uNkulunkulu, kanti ngokwe-reality ngokwemvelo uAdamu akusiyo umuntu wokuqala kodwa umuntu owaba ilokhungana i-coordinator kwi-covenant, the first person owangena kwi-covenant, okusho ukuthi kahle kahle owanikezwa umoya wobuNkulunkulu, the Spirit of God, owayenomoya kaNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi yonke into eyayifaka i-sexual intercourse kwakufuna kube ne-presence of the glory of light, futhi kwakufuna kube iyenzeke leyo sexual intercourse ibe nomoya kaNkulunkulu. Kodwa because of i-attack ayithola ngamanye amazwi noma lokho kuhlaselwa okwaba khona noma leyo chaos nje eyenzeka lapha yani, angazi noma mhlambe ngayichaza ke ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto uthi uma uyichaza bese bethi abantu ayo namanga. Before uAdamu abe aphile lapha kwi-Eden, kwakuvele kuphilwa emhlabeni, izizwe zayivele zikhona emhlabeni, kodwa umehluko ukuthi leza zizwe indala zazingakwazi ukunderstand uNkulunkulu until kuze kwakhiwe i-sexual intercourse that is linked to the glory of light. Okusho ukuthi kahle kahle i-sexual intercourse kusuke kufanele ukuthi ibe ne-present kaNkulunkulu, because laba bantu abasuke bezalwa awuzala umuntu lapha nongowakho kodwa uzala umuntu ovele esuka direct from i-existent, okusho ukuthi osuke kahle kahle uNkulunkulu emazi. Laba bantu esibazalayo la akusiyo ukuthi abantu umbuso kaNkulunkulu ngabazi, laba bantu bayaziwa before kusekelwa umhlaba, before kudalwe umhlaba bebevele laba bantu kumoya uNkulunkulu uyabazi. Kodwa uma sebala sekungathi manje abantu beyiqalekile, kanti laba bantu uNkulunkulu uyabazi, and irresponsibility ikithi thina ama-parent ukuthi uma uzala umuntu akusiko ukuthi uzala umuntu osuke kahle kahle emusha kuNkulunkulu, usuke uzala umuntu uNkulunkulu emazi and ekunikeza irresponsibility yokuthi ke mnakekele
supplier nje ngayo yonke indlela, be responsible and be accountable. Then ke bese ke ngifuna ukuveza into encane eyakhoza ukuthi why ama sexual intercourse kuphoqa ukuthi awalinke kuNkulunkulu. Kulesikhathi i-pre-Adamite time lokusithi ancient time la khona sikhuluma before lokusithi Lucifer's flood ukuhlehla nje kuyale ku Miocene age, Triassic ages, Jurassic period, Miocene, Cenozoic, all those ages lawe esiwabiza ngokuthi ama-ancient world. Iy'ngilosi zazivamile ukuthi uma zehlela emhlabeni zibe nenkanuko yokulala nabantwana babantu, and leyo nto leyo yayigcina ikhande abantu othola ukuthi we call them the giant or the Nephilim, okusho ukuthi abantu abathola ukuthi akusibo abantu abazaleka ngokwecebo likaNkulunkulu, kodwa abantu abazaleka ngokwenyama, ukuhlangana kwenyama, okusho ukuthi ngamanye amazwi an angel, okusho ukuthi ngamanye amazwi ingilosi nomuntu. Labo bantu ke babekwazi ukuphila kodwa bebe uhlupho ngamanye amazwi ngoba abanayo lelokhungana lesimilo somoya kaNkulunkulu. Leyo nto leyo yahamba yaze yafika ekutheni ke bebhujiswe, ngoba masikhuluma ngegiant sikhuluma ngabantu othola ukuthi abangcwabeki kalula. Ngisho ngathi ugubha umgodi, umuntu lo odinga mhlambe u50 20 feet or more than lokhungana more than 50 or 100 feet ukuthi agujelwe phansi. Kanti akufani nalabantu abaphilayo laba abasuke benormal. Umuntu onormal nje 6 feet uyangcwabeka, but ama-giant, that is why kwagcina kuze kwenziwe amalokhungana ama-flood, because abangcwabeki ngaleyo ndlela leyo-ke. So kwagcina-ke kuresult ekutheni belokhunge bencwatshwe. Then-ke kwase-ke kusuggestwa-ke i-Holy Creator from the cloud of light, base besuggest ukuthi no, this time ake kudalwe umuntu lapha kuGenesis 1 verse 27. I-Holy Creator yasiyasuggest ukuthi ake kudalwe umuntu ozophila ngesimilo sikaNkulunkulu and abe given have dominion over the fish of the sea, the bird and all crawling things. Kwadala uAdam ngamanye amazwi. No, laba abanye bakhona vele lapha kwi-North Village la okwaphuma khona uKhayini wayoganwa khona. Ikhona i-North Village, yakhona amanye ama-village, kodwa kwase kudalwa-ke lo Adam. Udalwa lo Adam. Mayedalwa lo Adam with the hands, udalwa ubani? I-Holy Creator. Uyadalwa uAdamu, emva kwalokho uyabekwa lapha yane, unikezwa umsebenzi as the gardener keeper. Then kuhamba kwesikhathi i-Holy Creator yasuggest ukuthi no, akukho ukuthi umuntu angaphila yedwa. Then mayesemenzela umsizi, wenza i-link, uAdamu ungumsizi kaNkulunkulu, uEva ungumsizi kaAdam, because laba bantu abalingani uNkulunkulu. uNkulunkulu isikhathi esiningi prefer umuntu wesilisa kunomuntu wesifazane. Mayesebenza nje uNkulunkulu imisebenzi yeminingi mayesebenza uprefera lo oyindoda, askisi lo oyindoda ukudlula lo wesifazane, because isikhathi esiningi imisebenzi kaNkulunkulu imisebenzi esuke iphakathi kokuphila nokufa. Awukho umsebenzi kaNkulunkulu othi uma usebenza nje kube umsebenzi olula ukuthi mhlawumbe ungatholi, kuba imisebenzi nje esuke iphakathi kokufa nokuphila. So uma ke belokhunga ke sebedaliwe laba bantu, the very same angels ebekade ihlupha ngokwenkanuko ya intruder lapha yalala noEva ngamanye amazwi. Lesikhathi uLucifer elala noEva, then kwaseke ku disconnecta lento eseyakhiwe ke manje inkazimulo le evele ibonakala ukuthi abantu uma belalana ingekho inkazimulo, abantu bacabanga ukuthi izingane lezi abayisalayo ezabo, kanti inkazimulo ikuvula amehlo ukuthi umuntu uma umzala usuke ulanda umuntu kwamoya, esweni likamoya umlethe ezweni lenyama. Ngakho ke awumkhulisi ngokuthi ubaba wakhe, but you take a responsibility. Ingane uma uyikhulisa uyikhulisa ngokuthi eyakho. It doesn't matter ukuthi ingane yakho, into eyi-responsibility kuwe ngamanye amazwi ukuthi uyikhulise kuze kufike la khona esekufanele khona ikwazi ukuzenzela into. So lento yokuthi ke izingane zakho lezo, laba abantu bayaphila esweni likamoya noma kuyilokhungana kwi-formation base. Uma beza la kwi-development base, musu ukutreat umuntu wena sengazi ukuthi lo muntu musha akamusha. Inkazimulo isilekelela lapho laba bantu esibazalayo noma laba bantu abaphilayo ngale kwi-secret noma kwi-formation, ngoba phela kune-formation, kune-development, kune-assessment, then kune-reformation, then kunelokhungana kune-mortal. So akusiko ukuthi umuntu osuke ezelwe la emhlabeni musha kuwe ngamanye amazwi, but kuNkulunkulu lo muntu loyo uneminyaka isingayazi kuba nathi.
mhlawumbe nje nawe njengoba ukhononda nje you've got millions of years wadalwa ezweni lakwamoya kodwa uyafika la usuba nebehavior manje ecruel noma usuba nebehavior ewicked masingafunda nje ukuthi abantu abaphilayo whether basesonweni bayiphatha ngendlela ongasiyo but we need ama guideline ombuso kaNkuluNkulu ukuthi no laba bantu ngokwesele kamoya abadala nansi indlela ekufuneka nina niphile ngayo because yonke into ayisuke kwi-instruction noma kwi-command kaNkuluNkulu because uNkuluNkulu akafani nomuntu umuntu vele usebenzisa ama-emotion uNkuluNkulu usebenzisa ilokhungana lokesithi ubulungiswa ijustice akafani umuntu nje namuhla right kusasunenkinga kanti uNkulunkulu yonke into uyenza ngobulungiswa lokesithi ijustice. Yes. So umuntu ongathi iBut Brian ngiyakuzwa ukuthi uthi umuntu kumele azalwe ngobungcwele mina mangibhizi intercourse ngisuke vele ngenza into eyenziwa uNkulunkulu ukuthi zalani nandi so ukuphi mhlambe lapho or before siyenza mele siqale sikhuleke kubaba sisho ukuthi baba manje kungenzeka kuvela umntwana kulesimo esisenzayo masikhuluma nge-sexual intercourse i-sexual intercourse ine-dominion lapha kuGenesis 1 verse 27 to 28 abantu njengoba bazalwa befakwe kunombuso lapha ukuthi akudaleni abantu abazalane bandi banikezwe idominion kusho ukuthi kufuneka idominion ibhekelela inhlalo yabo ibhekelela asithi nje idominion kunombuso abadalelwe wona ukuthi kufuna baphile kuwo hayi umbuso wesono kunombuso lapha ubusisiwe lapha uma ufunda nje uGenesis 1:27 ka28 kune covenant lokho kusho ukuthi ke ukuzaleka kwabantu kufanele mabezalwa kunalama supreme entities okusho ukuthi ama supreme entities afaka ama essential social services aphinde afake lento ekuthiwa yini i-social economic development lokho kusho ukuthi kufuneka kuzalwe abantu abazovuka basebenze abazovuka masikhuluma nje nge-essential social services ilama services lawa uthola ukuthi afaka abo education abo health facility construction ama industrial lokuthi ama development imigwaqo igole uvikelwa protection lokuthi SAPS or Army Defence Force yama essential social services lokho bese kuba khona lokho okubizwa ngokuthi i-social economy development lokho kusho ukuthi ke manje ngoba lokho i-essential social services ilekelela umqondo womuntu ukukhulisa umuntu ukuprove nje umqondo womuntu i-reasoning capacity bese kuthi ke i-social economy development ilekelela inhlalo yomuntu ukuthi akwazi ukudla akwazi ukuba ne-shelter akwazi ukuphila noma ukwenza izidingo zenyama ngamanye amazwi so ngamanye amazwi as long as abantu bezalana kodwa ingekho idominion because idominion isustain ukuphila kwenyama nokuphila komoya awukwazi umuntu ukumzalela enhluphekweni because inhlupheko iyamshintsha umuntu angagcina saphila nangendlela naye angayithandi asikisi angayithandi why because of ayikho le dominion that means there must be a restoration of that dominion lena elapha yane ku Genesis 1 verse 27 le ethi ke yibani kanje salalana nande hayi ukuthi babezala abantu ukuthi mhlambe bayazala njengenyoni kodwa kune specific dominion ukuthi this is what kufuneka yenzeke leyo nto leyo ke noma ungamshumayeza umuntu uthi akayiphathe kahle uzoyiphatha kanjani because ayikho idominion esupporta inhlalo yakhe asikhulumi ngokwezulwini asikhulumi ngokusala kabusha sikhuluma nje ngesocionomy inhlalo yomuntu nje ukuthi namuhla nje usumshumayezile udlani lo muntu loyo 10 years to time lo muntu uyamshumayeza but ke inhlalo yakhe isastaineka kanjani ngoba akusi responsibility yomuntu umuntu mamshumayeza kusuke kufanele ukuthi kube ne restoration lena ukuthi ke vele abantu njengoba bebuyiswa ngalesonweni kufuneka babuyisele ngapha kwile dominion le eyakhandwa lapha eEden because iyona le dominion ezolokhunga ezolekelela abantu ukuthi ziphatheni ngendlela enama guidelines kaNkuluNkulu because bakwidominion but ngeke empilweni uthi wena ushumayela umuntu uyanikela but lo muntu usebenza komunye umuntu akasebenza embusweni kaNkuluNkulu one day lo muntu uyaphela umsebenzi especially njengoba sesingena kulama age lawa abizwa ngokuthi ama non investment grade
phela sesikuyi-democracy i-democracy isikhathi esiningi iba nalama black but lento ekuthiwa yini i-BNBE lo sithi i-broad black empowerment economic. So vele once izwe langena kwi-democracy then ama-investment vele azolokhunga because ngaso sonke isikhathi izwe liba nama-policy alo ukuthi akuqale kubenefithe laba abamnyama then abamhlophe abanga-benefit. Automatically vele izwe masele kwi-democracy lisuke li-introduce lento ekuthiwa i-non-investment grade because umuntu omhlophe uzothi uma iletha imali noma uzo-investor bese ku-applywa lento ekuthiwa yini i-BEE noma leso status nje suke si-applya vele ngamanye amazwe. So-ke it's a good thing ukuthi kubuyelwe lapha yakumbuso kaNkulunkulu so that abantu bezokwazi ngoba abantu banazo iy'phiwo ama-gift abantu banawo amathalente ukuthi bangakwazi ukusebenza kusebenzeke kuphileke as long as abantu basazalelwa nje kwi-democracy i-democracy still ayimsiza umuntu ngoba umbuso uNkulunkulu wawakha ukuthi inanku umbuso abantu ekufuna abantu bazalelwe kuwo funeka abantu futhi baphilise umbuso lo kaNkulunkulu ne-covenant because noma ungabashumayela abantu uma usubashumayelile ke umfundisi bazophila kanjani webashumayeza out of ilokhungana umbuso kaNkulunkulu bazophila kanjani iyiphi lempilo uNkulunkulu angathi cha nisebenzele ngoba kuhle ukuthi kushunyaza abantu bese kwenziwa i-restoration of the dominion. Leyo restoration of the dominion ibe nawo ama-restoration facility la sikhuluma khona ngokuthi-ke bayabuyiselwa abantu kuNkulunkulu kubonakala ukuthi bona abantu uqobo lwabo basasenabo ubudlelwane bona noNkulunkulu. Uma kubonakala ukuthi no ubudlelwane abusekho noNkulunkulu bese kwenziwa i-redemption facility, i-salvation facility, i-to be saved facility, then saved facility. Then bese-ke kubuyiswa-ke lokuthi-ke abaphile ngomoya kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ugaranta ukuthi umuntu akaphile ngesimilo somoya wakhe ngoba uma uphila ngale behavior leya la izweni kunomoya abaningi abakwenza uyibona umuntu omkhulu kodwa uthola ukuthi uNkulunkulu awusiyo umuntu omkhulu lo osuke ejeni ukuthi yena umuntu omkhulu uthola ukuthi unegama unezwi. uNkulunkulu akunjalo ngoba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uprefera umuntu ophila ngomoya wesimilo sakhe. Umoya-ke wesimilo sikaNkulunkulu kungaba inkazimulo, umoya weqiniso, umoya wesambulo, umoya ongcwele, umoya wokwahlulela, ukwazi ukwahlulela ngoba nako lokuphila nje lamhlabeni abantu bephila abazi ukuthi ukwahlulela into ekhona, abazi ukuthi ukubhujiswa into ekhona. Kanti umbuso kaNkulunkulu njengoba sikhuluma ngawo lo mbuso lapha ku-Genesis uyi-universal link lo yambuso ngoba ulinka yonke into, uyalinka ukuthi kukhona existent lembuso eyadala lama-planet, kukhona insindiso, kukhona ukusindiswa, kukhona there are a lot of things nje ezilistwayo lapha yana ukuthi-ke kufanele ukuthi umuntu abe nelink ngoba kunomuntu oyelaphila thena hayi isihoga asikho. Kanti ngokwe-mortal creation, i-mortal creation iyona ephethe igodlo lezi lokubhubhisa abantu because abantu bacabanga ukuthi kubhujiswa umuntu mhlawumbe ongakholwa, even ngisho umuntu okholwayo angabhujiswa because umuntu usindiswa ukuphila komoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakaze wabulala umuntu ophila kwisimilo somoya wakhe kodwa umuntu ongaphili kwisimilo somoya kaNkulunkulu ngoba ukuphila nje kahle impilo nje uNkulunkulu singabeka kanjalo. Impilo akusiko ukudalwa lokho ukuphila bese ukuthi impilo uNkulunkulu. Isimilo sikaNkulunkulu. Isimilo somoya kaNkulunkulu. Yes, isimilo somoya kaNkulunkulu. Athi omunye ijulile, ngizwa ijule kakhulu but Brian ingabe njengoba ngizitshela ukuthi ngiphila ngomoya kaNkulunkulu nezenzo zami mhlambe ngisindisiwe, ngiyaya esontweni, ngiyathandaza, ngiyafasta, nginenhliziyo enhle, bese kunesikhathi nje sokuthi ngiyakwada-ke lapha nalapha ngoba nami ngumuntu. La ngicabanga ukuthi lapha uNkulunkulu isimilo sakhe wasakhela umbuso idominion. Lapha kuGenesis once abantu babuyela benze restoration isimilo kahle isimilo uNkulunkulu wayesifundisa uthando ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Isimilo sikaNkulunkulu akusiyimpilo yakho wedwa kodwa ukubona impilo yakho unakekele omunye umuntu because as long as wena usayisiza wena
akusisimilo sikaNkulunkulu leso. uNkulunkulu isimilo sakhe njengoba kuthiwa uthando lukaNkulunkulu ngeke lwalingasona lutho. So wena ungasho ukuthi uyiphatha kahle, but uma ungakuphile ngokwesimilo sikaNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu mina ngeke ngibekise nje ngabazalwane ngokwenkolo. Baningi abantu abaphila kwinkolo abacabanga ukuthi banobudlelwano noNkulunkulu, not knowing ukuthi abanabo ubudlelwano noNkulunkulu. Ngoba uma sikhuluma ngenkolo, mina ngike ngasebenza 2014 kufika kukhuluma iMortally, ithi Mortally kufika i-Latitude Communication ku-University ithi yonke imibuso ayibhujiswe, bese kuvezwa ke imibuso yenkolo, bese ngicomplaina mina 2014 ngithi mina ayi phela inkolo yiyo elokhungile ekwazi ukushumayela ukuthi uJehova asiwe. Wayikhulumela yena uJehova ukuthi uyena ozambule kubantu. Uma ezambula kubantu wasebenzisana nalabo bantu abanikeza imisebenzi labo bantu. Uyena ozambule kulabo bantu, and labo bantu uyababala baningi abantu even ngisho bangaveli ngisho eBhayibhelini. Wathi uJehova uyena wazambula kubantu, waziveza ukuthi ubani kuqala, wase esebenza nalabo bantu imisebenzi ephathekayo. Leyo msebenzi iyitestimony ukuthi ngoba sekuyiBhayibheli, iBhayibheli kahle kahle uMoses mayesebenza wayengaba uMoses akabazolo oAbraham, akabazo Adam, kodwa uJehova wafika naleso sambulo kuMoses. Isambulo uma sifunda nje uGenesis, isambulo lesiyana esiveza uJehova esambula kubani? kuMoses. Thina uma sishumayela, it does not mean we are holy. Sidlulisa lesa script leya mbhalo ebhalwe lapha yani ukuthi nanga umuntu osewake waphila noJehova manifestically, not by belief. Umuntu omazi uJehova ophendulene okwazi ukuphendulana noJehova, uJehova libeke naye libeke. Mayithi uJehova Moses ngababulala abantu, athi Moses awukwazi phela ukubulala abantu ukuthi ungabakhipha le uthi uzohlekwa ngamanye amazwi. Umuntu okwazi ukukhuluma noJehova, ngoba into ebalekile kuNkulunkulu noma imuphi uNkulunkulu, it's a communication. Lesikhathi nje kuthiwa mina nje mangabe ku declare ukuthi imibuso yabulawa, yonke imibuso yabulawa, ila mina ngabona khona inkolo phela iyona ekwazile uJehova waveza kahle kahle iBhayibheli ila okulotshwe khona umlando wakhe nabantu ayesebenza nabo. It's not ukuthi incwadi like yasesontweni. Akusiyo leya ncwadi yasesontweni, leyane kahle kahle incwadi eqoshwe kuyo iloko esithi yini umsebenzi wabantu abade basebenza noNkulunkulu. Ngokwenkolo ke kube sekubukeka sengathi iBhayibheli elenkolo. Kahle kahle iBhayibheli incwadi ekhandeke ngokusebenza kaNkulunkulu nomuntu, noma incwadi eveza ukusebenza komuntu noNkulunkulu. Bona ke uma kuthiwa ke wena ureligious, yebo ureligious into yakho, but uphi umsebenzi wena ke as individual owusebenze noNkulunkulu, nawe ongathi nje ngizoveza nanku umsebenzi engisebenze noNkulunkulu, because yiloko kufunakalayo. Because ukuthi wena by faith uyakholwa wena, noma ungakuthiwa ukuyinkolo yobuKristu, noma ukuthiwa inkolo yobuNazaretha, noma inkolo yobuMuslim, into ebalekile it's a manifestation assignment. Uthi cha namhlanje ngizomanifesta ukuthi nanku umsebenzi engiwenze noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ubala umsebenzi osuke uwenze naye, not umsebenzi wenkolo, kodwa ubala umsebenzi osuke uwenze naye, iwona umsebenzi asuke ubala loyo. Leyo ukuthi wena ukhulekela abantu, mhlawumbe ngenzeka ukuthi naloko kukhuleka nje uzenzele wena, uswenje wena nje usu ukuthi no ufuna ukukhuleka, kanti akube nemanifestation okusho ukuthi the present, because ithi into ebalekile kuNkulunkulu ubukhona bakhe, not ukuthi ukukholelwa kuye, ubukhona bakhe, ngoba ubukhona bakhe uyakhuluma ekudirect noma ekucommand ukuthi yenza lokho. Omunye athi ngeke ngasukuma mfundisi mawuthi dominion, ngezwa amandla kaNkulunkulu. For example njengoba uceda kusho ukuthi ukukhulekela abantu, athi ngezwa nje kuzwa lamandla kaNkulunkulu ukuthi ngingabeka izandla kwabagulayo baphile. Athi omunye ngingaphuma ngiyonikela kwabadingayo. Ngizwa nje amandla wokubusa wedominion. Ngicabanga ukuthi lapha sisi vele mina ngokombuso, umbuso kaNkulunkulu bengingacela kubantu bonke, not abazalwane but kubantu bonke nje emhlabeni ukuthi uma kungenziwa iawareness
kwenziwe i-restoration, then kwenziwe lama redemption facility ukuthi kunabantu abacabanga ukuthi uma wenza umsebenzi lesenje kufana nani nokukhuleka ukuthi bakhona abantu abagcina bekhulekela abantu besebenzisa igama not besebenza noNkulunkulu. Kunomehluko ukusebenzisa igama, kunomehluko futhi kahle ukusebenza noNkulunkulu. There's a difference to use the word of God and to work with God. So if you work with God, uNkulunkulu kunikeza instruction. But if you use the word, uba nama emotional decision lokuthi ke ufuna ukwenza umsebenzi because of you feel there's a spirit in you esithi naku khulekela abantu. Baningi omoya bakwazi ukukusiza ukuthi usize abantu. Kodwa ke wena kufanele ubheke ukuthi ke usebenza noNkulunkulu yini noma usebenzisa igama ngoba noJesu mina nje ngizobekisa ukuthi kunomehluko umuntu osebenzisa igama lika Jesu nomuntu osebenza noJesu. Masikhuluma ngoPetro babesebenza naye uJesu. But umbuzo uthi abafundisi banamuhla nababishop banamuhla basebenza naye yini noma basebenzisa igama because a word can be used by anybody, by anyone, even ngisho uSathane noma ubani angasebenzisa igama. Even ngisho igama likaNkulunkulu lingasetshenziswa noma ubani ongakholwa, but uNkulunkulu akakwazi ukusebenza nomuntu onenkinga. uNkulunkulu uma emanifesta kumuntu usuke semhlolile kwambuka ukuthi ngizokwazi ukuhamba nalomuntu. Yileyo nto ke umuntu akufuna akayifundise ukuthi uma usebenza wena bheka ukuthi usebenza naye noma usebenza igama lakhe. Uma usebenza naye ke kuhle ke lokho, kodwa uma usebenza igama kulwela ukusebenza naye futhi. Ungagcina ukusebenzisa igama kuphela. Athi omunye usasho kanjalo. Mina but Brian ngimzwile uNkulunkulu ethi Yes. uthola ukuthi uyama futhi phambi kwabantu uthi uNkulunkulu uthe. Yes. Ingabe lokho ukusebenza noNkulunkulu or ukusebenzisa igama. Mina into engiyibona ukuthi ingasiza sonke ukubuyela kulo yambuso loya lo olapha ne ku Genesis 1:27. Iwona mbuso esingabuyela kuwo. Lo ozokwazi ukusiphilisa, ozokwazi ukubhekelela inhlalo ngoba akusiza ukushumayeza abantu phela thina siphila kwi dark world creation. Njengoba siphila kwi dark world creation, isono sikhona la. Vele isono siyohlala sinamandla thina masingabuyeli kule dominion ene authority. Akusizi thina ukuthi siphile out of the dominion and out of the authority. Angithiyabo. Thina siyosizwa ukubuyela irestoration lapha yabona nje lo Genesis 1:27. Iwona oyolekelela wonke umuntu nabashumayeza abantu. Uyamshumayeza umuntu usebenzaphi lo muntu omshumayezayo, uphila kanjani lo muntu omshumayezayo, because akusiza ukushumayeza umuntu. Yebo umshumayezile kodwa ke uzophila kanjani ke impilo mayisiqhubeka lo muntu loyo. Ngoba phela umuntu awuthi umshumayeza kodwa ebelekeleleka naye ngokwenhlalo ukuthi okay ke usefuna ukuphila ke impilo kaNkulunkulu. Imuphi lo mbuso oconducive ozosupporta ke le lokhungana ke le mthetho isho noma mhlawumbe lama guidelines ukuthi uNkulunkulu uthi phumana endleleni zobubi. Iyiphi ke lo mbuso oconducive to ama principles kaNkulunkulu noma ama commandments kaNkulunkulu awukho. Uyamshumayeza umuntu lapha esonweni then noma lapha esontweni but kushintsha nini ke ukuthi lo muntu alekeleleke ukuthi okay ke usefuna ukuphila ke manje ke impilo esupporta le mpilo le eksure lapha ukuthi no shintshani manje ningabe nisaphila ngendlela ebhedayo. Iyuphi kumbuso onama principles ngamanye amazwi that are conducive to iauthority kaNkulunkulu awukho kwalombuso ngamanye amazwi. Lokho kusho ukuthi vele sikhuluma nje umoya omoyeni ngamanye amazwi. Yo, hayi siyakuzwa but Brian, umuntu othi nje ngifuna ukwazi nginemibuzo eminingi, ngifuna ukwazi kabanzi ngokuthi uNkulunkulu izinto athi uzi-interprete or I have a certain topic that I would like to share nawe. Utholakala kuphi ama social media platforms wakho or inamba mhlawumbe ongafuna ukuyishiya la ungatholakala khona? Mhlawumbe okwamanje uma kukhona abantu aba-interested to make ama communication sikwazi ukuhlangana nje ngoba phela la mina ngimele umbuso angimele mina. Mina ngesingamvele uNkulunkulu nje uyawazi amazwi wami. Amazwi wami nje mina 2014 uma
immortally declare ukuthi iya-declare abantu kahle they are not linked with the glory. Amazwi wami nje abaclean mina ngidalanga umuntu mina. Akekho umuntu engamdala. So until Holy Creator is in approach ukuthi no balekelele nabantu ngoba nani nilekelelwe. Angiyabo. So uma ke kukhona la ekufanele khona sixhumane because we need to engage with a lot of people, religious or non-religious. My number is 061 024 2188. Then we can proceed. But we need to engage non-religious or religious so that kuzokwenziwa leya restoration. Because le ngeke kusize umshumayeza umuntu 10 years 20 years uzophila kanjani? Yeah, because yena uyakunikelela wena yena uyakwazi ukunikelela wena but wena ulekeleleka kanjani lo muntu loyo? Ay, siyabonga kakhulu Bud Brian, siyabonga ukuthi uzohlala nathi kwi-ST Media. Babukele emakhaya, please, if you have a comment, please drop it on a comment section. If nifuna u-part 3 ka Bud Brian, please also write ukuthi sicela u-part 3. But ST Media sithi siyabonga, like, share, subscribe, sikhona nathi. With your host, Usis Nomzamo, DT Enkos. Thank you.